Zoom and focus news on social media. We R.I.P Ghana, R.I.P TV, and our wedding is what we see. Now, you were a tutu, na ye ase. You were Omo no me adwuma movie phone bebre e wa hanom na ye nua ba ko wa hanom Kojo Poku Mahala pese ye ne twetwe enkomo na ye hwe de ekoso wo aye ase sen na osi ehu ne efa Kojo ye ma ye nyina na ade ato ye ni me ba cho TV R.I.P Ghana me do so ye nyina ye nua ye bra ye bibia tutu na wa free mu na aye wo ba sen na wo si ehu niema anya sa ye keke na mbaye tutu ya mi wofa me nana ni nua me nana ni nua ba ma ba ani tutu di tutu ya mi wofa ni mpon. Okay na wo ba ye no eniema eti sen sabe ni business ya wie na mom no aka me kan say na ye nsusu no sa ye nua ose tutu be film sa abre na nsu asi na wa mi wofa ni mpon mi ami kro man ka se ni sakro no me ne nya suan ba ko mi wofa no na me bae no even adofo nso a kire do sinifu amahu say sabe ajemensam o ya papa jako waba ye nuanom wayosi dabo na na ebo a nene ko tell staff ni dosu mate da salwo mu nyina bia eti aye ne kama akoso. Okay abusia Kojo Poku na ye tene kan wo se aye ni de bibia aye kama na ma ye nhwe ye tutu ani a ye hwe a enye omu nyina na ewo omu se dom na abade na so nipa ba ko nwenu gu ho a wo se ye busa omo na ye hwe o nti omo so agentire na ye hwe se de ekoso no ana adi ekoso sen na omo so ehu ba me wo papa kumase papa adi ato ye nyina ye ni me ma wakwa wa so so pa chonso ye TV ba ya wadaroma o pa cho R.I.P Ghana R.I.P TV and R.I.P yo kumase afenya bepu ewo Asante Mantemu ano na ye nyina aye ase tutu ye nyina ye bra bibia no no na yaba industry em se media ye nyina ye wo mu dada na mo ye mpanfo a mo wo mu no ye bejam ye bra o ba ye no sen na wusi hu aye no tutu ya e ko de e ko ne de e ba de sen na wusi hu. All right, you better must you better assure for so so far so good. Then you good, but the entire good. Then you go point to you, mama. Ama isuan. Adolfo aba, sinifo no so aba. Ye Kenya nti nyankopon pe be permanent na. Na fe ye nyina ye shade because ye nyina ye lokoko but as to say na na wo china no. Ye nyina ye shade na fe nyina ye mfa nyankopon. Mami Musa o me last question na yenko yanim ye say sinifo no ebi mu wo ha ebi nua mu nyina mo kam ho bom na mo ba na say obi aba individual say on say yenkotwa sini enti e de obi aba fini fie na aba enti obi afini fie ne ba say ekoba ni say ya ya na adwen bi etachire say bibi wo ebi mu tirimu enti na ebi mu nya mai yesi a ebi ni mu say ajako mu nyina mpanfo ni nyina wa na nso so eme say lewen mu nyina omu nyina ni akwakum anu mu ni ha why koya sinitwa ne anu omu nyina na nam yi no what o monka ye tene say adwuma we na bi kura adwuma bi aka o ma hye ba bi o mu ntimi ma entinye abonten so be kan na enye ye bia na betimi akọ tie say adofo nkwa yi enti e sa na tie say kwakum anu ama 1 week or by e bi ene oni Ghana how do you know ntende entisa you want me ama bia no be say timi aba next time why na mami Musa o say relationship da oni tutu nsam no etisen na etisen. Tutu was a brother, he was a colleague, he was a family man. You can't say can't ever change. Way back in Como. That is how I met him. He was a brother. Yo, and you better was it. I for R.I.P Ghana, R.I.P TV. Say you be pejai muna ya twaso akwakoye interview for.
Zoom and focus news on social media.